Mithupi ho umchan lamdangho. Vannoi thusim Mithupi ho akiti le politicians, statesmen, philosophers, writers, novelists, poets, scientists kiti ho hi kiseina ahijenge. Vannoija miching tahtah wala mi phabep chun ngol huoi tahtah mihina le mi to kibah louna neiju hi. Kumzabi somnasigi Liza English poet minthang John Donne chun arum sunga thikung ko fin khat akoisin hichi sunga chun ni khat le nidan ke khat pumakhai tabung ai muzin hi aman asaidan in hichi chun pelo thailo thina ai gel do asain ni khat le thidin ka hi ti ka gel do azin thaisin hi ati Lord Kitchener kiti galhanga ki thangpa chun mel het lo na mai le mengcha ana ki chal he in hi ne khom ki bol na dung Elson nu mai apan le azaw ngai pon hi ni khat conference khat na mengcha khat an se in ata asa ana do liwin mengcha chu adam mang ovin hi le ahum oldam na in hi Francis Bacon kiti pachu asi Paul Basin gu ahung zu pau le asakol kang talai chun achung khu ala do in guzula achun ahung leido zen gu atho lhapte zen ahung kilezin hi bisi ahitia chu umham tia do ole ama saidan in hichichun ahin khu asu nu tendan in asezin hi kicha neilo valtel kiti pachu muthimla a kitsi in muthimla akiti a thepon ai teng jongle ko ma mainio khatbe agi wa alo le imu thailo zeng an hi English novelist minthang Charles Dickens chun achina chana samthi akipu zin mila ai jongle asam akipo po zeng sin hi aman pha se tabang in skelet jacket ake azing in achung blue overcoat ake azing in hi Literary giant Dr. Johnson chun lamlen a achi teng koi to ki hlan jongle lamlen jitleveya mai khum ki tung ho chu aga atham phei si in itihama atham kha hai am jongle anung hei pe in aga tham kha te sin ki sei mol he sin ipiji a bol ham tia ado jongle anui sa in azi jong asai de pon hi Lord Byron kiti pachun zan le mangsi nightmare ane sing in hizai chun akoma pister ni aki koizin zan le aki thaudo in pister ten ni chu aki choizin kapding bang in jitleve adoi lele si in tizau ten ai kitsin hi amma na geldana mu thailo hon amang si sa zidana anagel si a ki hon na hitya cho bol si hi ative Leo Tolstoy kiti pazong chun phat abang kumle hilo be ding khat hin ta san phut ji in hi khawe hi bone pete in chung sanglaya kon in I khut ki za hallang ki chong hale wa chabangin ki leng thezin ti a hin ta san abune ban anga in chung dan ni na akal do in a khut te ni aza a hong ki chop le koi wa chabanga le mala in zang panin tolang a hong ki khosu in wang phan te in pa chabel flower pot khat chung achu in ki ha su kha lovin an hin do in hi poet min thang pb seli ki te pa chun anga thailo umchan ti lo ni ananai sin hi ama chu min thang ta khan hi sin mi hon ne khom pdn ako zibin hi ichini khom ki bol na achun achaina lang le changla bread tumham ai lo le ne mo thil khana ani khom pi mi khat aga ase humzi a nui ha zi a hin itihama hitya jumi kha ase kha lo le ichini khom ki bol chunum asana lingzo lo an hi ama chun amuda ho ase zi jang hi poi ativin ani khom pi la a chun kha penchu amo ase zin zi hi ative ama to ani khom I bola chun ani khom pi kha penchu nga chu changla khat hung chu te ding a hi ti chu het sa koi jing u an hi hichi ama unhealthy habit chu anga adia akinai pi hon asejule dombu zong adombu pon nga zong anga de pon hi ani na aman abol jing kit khachu Vannoi mi hem ho koma chamna dia appeal bona letter cham cha asun sin boter chung akhom in tui khanglem pangdunga aga koisin hi cho chu tui khanglem galama mi hon anamu uwa Vannoija chamna thaina dia anata san ahin hi cho chu aman cargoes of peace anasain ahi
ahin hi chi ho ja hi am ho hi mi ngol ti ding hi po ve a zi chu mi ching le lam chom che a mi na sata zing ani hi bin hilla hi cha ko na he ting khat chu mi hem ki ti hi a ching pin hon jong ngol na khat nei zivin koi ma cha chi na bul hing se perfect wisdom nei ang poi ti na a amazing in a hi